Vhadzulapo vha ḓo tea u konḓelela Ukhauwa-khauwa ha mudagasi u swika nga mugivhela nga matsheloni. Vha Eskom vha ri u khaula mudagasi nga vhupo zwi khou vhangwa nga uri vha na ṱhahelelo ya megawatts dza zwigidi zwina. The total loss at that stage, this is 4 o'clock yesterday afternoon, are 4,500 megawatts. It is hard to believe, but it is true. We therefore had to implement stage 2 load shedding at very short notice yesterday afternoon at 5 o'clock, and it's still ongoing. Vha Eskom vha khou livhana na khaedu ya u salela murahu kha u lugisa zwiko zwavho zwa mudagasi zwine zwa khou swikisa kha uri vhadzulapo vha shumise mudagasi nga u sielisana. It's going to take quite some time to work through because some of these issues they require the unit to be off for 3 months or even longer. We require to plan for that, and also we need spares to buy spares upfront for those. So it's going to take quite some time to catch up on some of the backlog that we have. Vari vana nyofho dza uri nndwa vhukati ha Russia na Ukraine ine ya khou kwama mutengo wa ole nga nḓila i si yavhuḓi i ḓo na u vhea Eskom kha tshiimo tshi si tshavhuḓi. Vari nndwa iyi ya bvela phanḓa i ḓo swikisa kha uri vha kundelwe u shumisa diesel vhunga i tshi ḓo konḓa u wanalea. The war in the Ukraine and Russia, that we've all seen that oil and gas prices are escalating. That would still need to be factored in on our side. But as a bottom line, we only have a certain amount that we can afford from a liquidity perspective. So this will put pressure. Vha Eskom vha ri ṱhoḓea ine ya vha hone ndi ya hanefha vhukati ha megawatts dza zwigidi zwina na zwa rathi. Izwi zwi khou bvelela nyofho nga u gonya ha mutengo wa mudagasi dzi khou endelela zwi tshi vhangwa nga mutengo wa ole une wa vha nṱha vhukuma.